I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Teachers on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope and catch like whoa. I ain't fucking with these hoes, I tadi berantin aku masa. Kami Randai maju nak membawakan isu pasal Mulok. Ya, pada kami anak Randai yang muda dalam keadaan kalau sentiang tolong bilai, kalau lawa tolong timbang. Malang yang tidak dapat itulah, ujian yang tidak dapat rakyat. Jika tak tampil kami larangan, jika tak sabut kami pantangan, jika berubah you minta disapa, jika bertukar you minta diaslak, aja ada ikut bapak kanan banang. Sekian sambang dari kami, salam takzim untuk bersama. Anak Randai di bawah melangkah mula lain, dia nak sana orang nak bersama. Yo, up. Tapi ku tandong saya pakai anaknya tandong udah nampak sudah nampak perjanjiannya. Mungkin pandai tak tahu sekolah SMA. Yo.
Soalnya Diko payah nanti nak itu pandai-pandang lah pokoknya jangan tu satunya dia bungkus Raisa di sebelah ibu tu tadi ada abang-abang yang ambil kamera. Tak usah takut ang. Tak usah takut cik dia. Nampak rampek saja.
Oi, oi. Udah. Sabar. Dia sikut je sini. Sekarang. Oi. Amek Ria. Lanjut saya banyak. Easy goblok. Cameh saya ting. Sikit pinggang. Cowok dan nak. Sorok mah. Nah. Jadi di bot tu ah.